kablaaw kami mamat ken nanay Lina nga agluluto iti kiwar ken nagajay maturog yung sirok ti mangga nga nagimas ti urukandan ken gijay ubing nga agdigdigos jay irigasyon nga da penpen ken tonton na listener Fernandez family. Salamat po for decade dubo from 1206 apo. Ket kunana pay gandang hapon kuya bating ko nga po si Veronica Vener at ang anak po niya pa-request po ng Jay Sabon kuya from Miss De La Cruz of Tagapatol, Santiago City. And dito yung ayang ko, text ko. Hello Sir Jun, kana ading amak. Greet ko man advance happy birthday tay duang apok iso da MM ken yan ito no September 24 ken 28 kastamot tay naganak da Damani ken Milrose ano naman belated happy birthday to last September 18 and 19. Greetings from Nanay Babeth Raluta. God bless. Good afternoon idol kablao man ni manang ko nga ni Everlyn iti Isabela. Everlyn ita Isabela. It's me along in naglipay kilin or request ko man da jay sirok ti pandeling. May isa pa na pintas ang awalem mo sir June kablao man auto dingdingag ti radyo nga ni tatay ko nga ni Boyet ken ni nanay ko nga ni Beth. Kaya nga dinggan ti programa yo kan agrequest kami man ti kanta nga balse agyaman ak Sir June. God bless atoy ni Melvin iti San Sebastian Ramon Isabela. From Leone Rojas. Hello po, shout out po sa akin here, Georgia, and pag-greet na din po ng Merry Christmas amin. Wow. Nga Crusaders of the Divine Church of Christ. Abati mo at pamilya kajay Pindangan, second, Kamiling Tarlac. Sige, ana. Awana, dengar din sa barno nga na doon mata pumasa, permingan nakat ado. Matik amo na ito una ikon. So, here's another piece. Ay. Dua anagriri onek pampasahero agipni taatakan payot amadi idiyag den na dua atammi dagitoy di agririri agnaganti ditot kitsinti nakatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit nagpengit toy dua atammi nagwangit rambol onek krijimni nagpreno ti driver ating itapnon mapan agrepere titamet anak ibiyang tay konduktor nga ang abos na tupol nangisit na iramraman pa'y anapisit Talmet pasahero atindera Maria tong niib tinakan tang sangitan na tayla ko nakamatis pariya na to gawan na Warog si kadaytan iti pa nagdalo bisak na kasla ubing maladaga ingkusay-kusay na tay saka na nagloka iti pandiling na gaputa di makaanawa tay ting i-driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isi tapos anyat na pasama inagawmit tay tindera tay palsiit unada imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na watching live from the rooftop ko naman Tito Balong from the Rodriguez. fourth floor of Villa Carmen Airport. Watchtower. Adadwa, anagriri, onek pampasahero, ajimne, taatakan payod amadi, idiyag den na dwa atami, dagitoy, di agririri, agnaganti, ditot kinsinti, nakatugaw nga inanglit, agpinabasol anabangsi, magawawang ka. Nagpengit to'y dua atami, nagwangit rambol, onek ti jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon, mapan agreperi. Di tamet, anak ibiyang tay konduktor, nga ang abos ta tupol, nangisit na iramraman pa'y anapis Kapota di makaanawa, tay ting i-driver da, impayawat na tay palsi ikini
ti konduktor na ang isip. Tapos, Inagawmit tay tindera tay palsiit ako nada. Imbala na kamatis pariya kas nabulin tik interador na. Nagsardeng ti apa gapukin tindira a Maria. Nagsardeng ti apa gapukin tungi a Maria. Niya nga sakit tilapayag ko. Nakakasakit tilapayag ko talaga. Nagtirat ngamin data boses mo. Mati kasi talaga tibos ni Butchikik. Amok ang amo at naka-headphone ka tapos nagdungdungog. Isongot nga ginid na ng kata naman po ko. Madismular at kinasakit iti Pas, porbi sa atin lepas ko. Kuna ni abalayan nga adela agpatukarta kano pa iti balsi. Dapat patulog na tayo apo ko na. Aya. Apo sa dila amumod palipi mo latan tekilim ta ubing makaturog daytan. Awan ti effort na. Hamuan. Ngayon. Ngayon. Hello mga idol kong FTD. Good afternoon to you and their countless listeners and viewers worldwide. Kung na naamumlatan no sino dayta. Gaputa da ka tayo iti Field of Music. Anya ti makunayo jay gandat da mangsukat iti daddo mga lyrics di national anthem tayo. Maysa iti sili. Gapuna no apay nga ngimato ti inflation rate ket last month ket agit jay lang rich ti adda kabagalan na nga agkaron iti sili. Na minsan nga adda ak jay sangot ti saraming kunana ang awan iti suot ko apolos naamuak nga rich sa magaya. Aya. Tadda magayam sili na. Nga may iti so amin nga sili daytan ti kalakaan na ore ipadawa mo awan ti mga kablawak man namin nga. Agor kasong batang dadi damdamagan kablawak. Kunana dito ay kunana. Gaputa adda kayo iti Field of Music anya ti makunayo jay gandat na nga sukatan dati dadto mga lyrics na iti national anthem tayo. Well, I believe nga haanan nga naskan nga sukatan dati ta national anthem nga roday. Kasi di ko nagkaroon ni Vice Ganda. Apay tada jay pay lyrics ti sukandahan nga di adik. May pulis sa ilalim ng tulay. Puro may pulis. Bakit hindi yung pulis ang palitan? Kunana. So many songs nga mabalin tayo apo nga pagdiskitaan nga daytan national anthem tayo. Anyway, no iso ti anugutan da dijay Senado when whatever Congress kung kuna da dita. No may pasa? Bueno, kas pangaligan man tayo agsisinur dati ideas well ket datayo ket sumurot citizen laing med so ordinary citizens or whatever the decision of the House kuna of the representatives. Rawan man dagitay adit nga ato nga arami ditilentag kada kilo apo aga sumurot tayo. Awan ti awan iti siyempre handa mga panunutan. Awan ti adong ariri. Handa mga panunutan di tagat no awan iti amuda nga nasaysayaat kas di lang nga po. Medyo natangkad ulo lang ni Vice ganda iso nga i-pirmi mo ti panangalipusta panang rupirnan. Siyempre ada panuno da kita nagpanuno dita. Di kadi. Ano man di iso nga liriksan ang ipaglaban ko something like that pero actually hangko pay amo data. Hangko pay nabasa data nga bill. Iti nabasa nga bill. Ang ipaglaban ng ang kalayaan mo kung ano sakto. Somebody's calling from plus 97. Maybe what country is that? I guess it's Qatar. Ito man. You, sagot. Ayan, patas na hello. 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 Yes, you are live on our program. Anyati makunam. Inipit na atad. Muna kukwala ang mood. Pa-shoutout man apo. Gijayag ng dengag. Kanyay Budots Gang. From Gio La Cueva. Kung naman ni Antonio Jr. Antonio Gawat Jr. Pakabalaman ni bagat ko nga nalapsat. Nga ni Arminda. Kanda kita anak ko nga ni Zara ken Zaira. At jay panganay ko nga ni Denver. Daman itong tawagan. O nga rin. Bababala na. Inaman na jinro kasi tatay kayo natutuban. Sabon. Kung nga na yan. Sabon. Ngayon madamdamata. Kansyon na gijay. Kabayatan na. Sabi nga sunata po ngay paimi. Kada kayo amin.
Dinggek man gayan, nuwan niya't pagsasaadam, no siya sinot panagkunam, ag subsobra ag kurukurang, ni ka di politiko, when no botante akas kanyam, asidigan ti election sino, ngatat maadaan na Ay adon botante, anang rugian ang dawat, sigarilyo ken arag, ken maipis-pisog tingiwat, piman na kandidato, taok day takunanan to, tagayam limlimo saan met anakarehistro. El kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong, adua karkarin, adua gasgas tunjak pay amun ti pudpud nun. Ada magmagnan agkamkampan yan agibunbunong ti makan. Isuday tanti pagkapwanan at tumaya ni Manong Juan. El kakapudpud no, ti is-isem ti kandidato, amin pakidanggayan na, pareng lang no mga bakto. Sa balit ti daram sa dito, sukatan tamang. Sukaram tilata. O yan. Kaya Denggem kailian, di nagmay balakad, di kay agdaw-dawat, aglalo no para tingiwat, tapnuawan bales, politikun to mga bak, plataformada ti kitamsan nga tay kwarta dat almanan. dakay met a politiko, idulin nyo takwartayo, tano diyo masapasa, dakdakala pare ko tiyo, agkay kaysa tayo, amang dalos ti gobyerno, laingin yot ag diskurso, di kay mamirdi ti padayo. El kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong, adua karkarin, adua gasgas tunjak pay amun ti pudpud nun. Ada magmagnan agkamkampanyan, agibunbunong ti makan. Isuday tanti pagkapwanan at tumaya ni Manong Juan. El kakapudpud no, ti is-isem ti kandidato, amin pakidanggayan na, baring lang no mga bakto. El kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong, adua karkarin, adua gasgas tunjak pay amun ti pudpud nun. Ada magmagnan nagkamkampanyan, agibunbunong ti makan. Isuday tanti pagkapwanan at tumaya ni Manong Juan. El kaktitig-tig na ikan garaw ti bulbulong, adua karkarin, adua gasgas tunjak pay amun ti pudpud nun. Ada magmagnan agkamkampanyan, agibunbunong ti makan. Isuday tanti pagkapwanan at tumaya ni Manong Juan. Isuday tanti pagkapwanan at tumaya ni Manong Juan. Okay, 12 minutos kasagbayan di may kadua iti malam karuba madama kay latapong katubdong nga iti kasamitan nga programa tintero at Cagayan Valley intero lubong akong kunada da kami manan with yours truly Manong John together with Denmark. Yes, kita may salangin siguro nga sunata daytan na kasagbayan tang aga
Apat asas manen iso nga lain nga tadi pumasa ka dagitay na tumutupay nga mes mensahes anay bangal daw mo Kuya Jun kablawa man tay uncle ko nga pogi matama nga umin inom ti arak kadwa ni atoy ingutan na nga barkada na nga ni Jimmy pakikan tayo man daday naglamos ti arak iso ti ka na nga dinggan thanks from Dr. Attorney Segfred Segundo MS. Wala tatay pa yating message ko. Kani po gayam tayo nga Segfred Segundo data. Ati magbasa tatay pa ato per set ng matik na basa. Sir pabati naman ken Mamang Miss Soledad Navarro. Tsaka para request di alas 3 bangon favorite na gamin. Thanks. Kanina ni Shane Navarro. Shane Navarro. Made. Yan asawa na gayam ni Jeff. Ano Jacob saan na tayo Jay ka-text mo ito? Well. Kablawak man manong dagay budots gang. Nako, adamo ti text na to hindi ko marekta talan nakita. Pakigreet man ti happy birthday ni Daniel Puleg. Philart tinaragsak nga pa nagkasangay na itatangal daw. Tay manugang tayo day tapare. Wow. Ade asawa gayam ni ko day ito. Ni Hyacinth. Ni Hyacinth. Yan. So Hyacinth. Happy birthday kang ka Daniel Puleg Philart. Iti Ano apelyido na? Philart. Philart. Sila international yan. Wan, at iti bagam no, dati bisitam niya balay. No mangi-serve ko, Philart home ko na. Philart. Philart, han nga dahi tayo gun uni tirabi no kalpas tayo nagtudo. Dati dakil nga tokak. Wan, najig busog ti tiyan na nakakwak. Ano tawag ka dyan? Pilat. Pilat. Ano, Philart. But actually, ati apelyado na dati anak tayo kaya Philart. Philart as in F-I-L-A-R-T. Philart. Yes. So, happy and birthday. blessed birthday Kini sir. Anak sir ko, ata, kunak na ta, anak miti bunyag datay balasang na. One. Kaya't may sapay nga sunata man, ti inta kansyunan. Sabon? Na maipaay, kadagiti amin na po, nga tumtum nga, kitatangkan ito, kit-kita nga ro, dati man, may sapay nga medyo naliday nga sunata. Para kadagiti di na kaya't apo ti makipatang, iti karuba na, at dati gura na. Dahito iti ipagayo no kahajak, kaya't ti makitongtong keng ka. Tadi nagtumot lang adinggan. I don't want to talk about it. Madlaw ko tamatam analabit nagsangsangi kalata Bit-bitwen sa dilangit no talyawem para ken ka awan pintas na. Wala pang patalastas pala, no? Jak kayat balik senen panang paay mo tirik na. Friends, no ganda tekti agtali na ed tiya pagbiit kaag palawagak dinggan nakadi di kad saan wen saan takderak amay may sakti sa enti naglabas maris naliday ken nalidem apas pasamak ken bitbitwen sa dilangit no talyawem para ken ka awan pintas na. Jak kayat balik senen panang paay mo tuirik na. Luganda tekti agtali na ed tiya pagbiit taag palawagak dinggen nakadi di kad saan wen saan. Okay, magandang noon tayo po Kuya Jun and John Mark. Pakibati nga po ang birthday bukas ng tatay ko kanina 24 Loreto Licodin ng Patol, Santiago City. At pakibati na po sila Marites sa mga abat ng Hong Kong at Ate Mary Rose ng Singapore. Paplay po ng Beautiful Sunday. Thanks po from Baliktad.
Jak kaya taa baliksenen panang paay mo tirik nak Nuganda tekti agtalina ti apagbii Naagpalawag at dinggan nakadi di kad saan Wen saan Wen saan Okay, pa-shoutout po. Pa-request po ng tagay para sa father ko na napakagwapo from Led Lorraine Laino Ancheta. Okay? Dataputin ang kompleton iti may kadua paset ti programa tayo. Ket agsubli kami tumanen apo damdama basit with more songs and more requests. So, antabayan nyo, karo ba?